Ituura-ini ria Ndiriku mucii kwa mutigaire muthe Silas Gitonga aikari magomanite mari na kieha thutha wa gukinyirwo ni ndeto ciĩgiĩ gĩkuũ gĩake kiria kiraumanire na gutharikirwo ni mundu marariganitie mugunda. Nikifanyika ndio wawe ni kuku tu ilivuka mpaka. Huyo ndugu yangu ana kuku zake hapa na anafungishwa kuku. Sasa kuku ilikata kamba kwa kibahati mbaya ikaingia kwa shamba ya huyo mjirani. Kwa hasira huyo Samuel alimshambulia mwenda zake mzee Silas Gitonga na akamjeruhi yeye kwa kukata shingo, ambapo mzee aliaga pale sababu ya majeraha na kutoka kwa damu nyingi. Thutha wa gutabania giko giki Nthiga arekirire mwiri wa Gitonga hurubaro-ini niguo akaũterwo-ini rwa Thanantu no aronekana ni ciana iria iramwĩtanĩire na arĩ mĩhang'o-inĩ ya kũgeria gwĩthara niho aratungirio marũrũ ni mũingĩ wa ituura na kũmũhũra na mahiga nginyagia gũkua. Hiyo kitendo alikuwa amefanya, wananchi walipata kumpatia kichapo ambapo alipatikana kama kilomita 3 kutoka mahali alipo kitendo cha kumuua mzee na akapewa kichapo na akaaga pale. Magicakaya ciĩko ciake, family ya Nthiga maugite ni akoretwo na rekodi cia umaramari na nginyagia anoho njera. Tunasema pole njuu huyo jamaa akuwa mtu mzuri, alikuwa kama mtu anaruka na kisha wakati mwingine anafanyanga mambo kiolelolera, alikuwa hata amekata baba yake, alikuwa hata amekatakata hata bibi yake. Sasa sisi tunasema pole kwa Silas Gitonga njuu alikuwa ni mzee, hakuwa na maneno mbaya, alikuwa anashirikiana na watu na tulikuwa naye akiwa kama jirani mzuri. Muthuri uyu mukuru uroragirwo arani mumemba wa kanjo ya athuri ya Njuri Ncheke. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.